Usu Bempah. Wa na dia wo bloggers ni na etwabo wa ha no omo se wa jimi a cheja jimi no ena no me be video be ka kire mo say Naana Brown wa ye desperate akotam papa bi ene stage performance na for the news announcement amede bra mo no say unse na no me be na me buafu pa but for your information no also for computer mine wa frame one me akasa. Now I will show, I will prove to the world what happens. And there's some catch him say Sunday and the mayor Saturday. Now, according to him, no was say Naana Brown were yinedi. Were you Naana Brown were di. It's Naana Brown and any brea. Or then you kunu omo humfi free omo ne namola Michael. Any papa na oma fan and omo training no dabio. Yeah, my yama wanda ho too much. When you penny we say mo prots no on say mo ya madwen say according to computer mind come on me di no. Se metena say na omo ya de ni to the stand say omo be use o computer mind TV station no. Na omo de agimi. Owusu Bempah o. Ana abona Naana Brown ni kunu pa. Ana omo akofa mine no. Ana omo de ayi Owusu Bempah so for ketwa baako aka ho. Ana omo be use computer my TV station no. Na omo de akon omo ntokwa. Na omo de omo nkwase asem. Oh, enti say Owusu Bempah wonu say upe TV station de akon ntokwa. Ko be TV ni bi. Enyo na wo so ye wan prophets. Why ye nyamedwuma che wo sika you are. Ade na wo me TV. Na wo use obi TV station. Ana de abegimi. Amaya be di computer my atem kwa. What was say computer my frame? O say me sister wa pam na Naana Brown. Was on Naana Brown ye meeting for first one, second one, third one. It's be no ka say we Naana Brown wadi. Naana Brown me catch na wo say emusuo ne di wachi no. Baby a wodi musuo ni bedru bia say nipa no we very clever. So for be you very clever. And then nipa bi you very clever no. Naana Brown wodi musuo dru ho pa wo be yi wadi. Computer mind say one time a wonfa wo hu fi wo hon keka wa wo musuo e di wachi a baby a wo bedru bia na ye di nipa natam na ye chiri nipa natum. Also no dia one twan you because Agradaa man wisdom. Agradaa man nyansa. It wa pamo. Also computer mind want to be any 4 months cry ho. Ya pamo na Naana Brown. Also no one kwa your life. I said ya told say, "Hey, me mama to airtime sa, me mama di sika to airtime. Ajimi mo ho sa, he. Owusu Bempah. Na ya wa jensa wo be drag my attention to computer mind. But computer mind we ni ho afiri mo. Agya usu aka wo pe. Computer mind ayi ni ho afiri mu. Wa mama ti ase say program na mo hye adwuma kwotena TV ni so na onya we. Wo se na onya we. Na wo hu yen so wa be frame meeting ya meeting no na biga quest KJC omu nyina ti meeting ni mu Naana Brown computer man ya pamon wa yi wadi me ka kira wo sa wo me amene wa hyase ne me no be wie me ka kira wo sa wo amene wa hyase ne me no be wie won say ya pamon wa free computer man TV no so on say ya pamon da bia no obenya ya adwuma Naana Brown sa wo se wa jimi obema Owusu Bempah di wo twe asanya yusu di wadi nkwase ade no Miss we yaba. Miss me I want me ashase and me no be wie. Adana me kana fu se me ni udi agro. Na ye wadwen se agro bi na wudi. Adofo Naana Brown wani abre ne ho a onenam radio so. Afede onso maya mo bia hu se papa na mo de ne kwotena computer my TV no so no. Computer my nim ho hwe yo. Ene maya mo bia hu se computer my nim ho hwe. Because se se ya no de papa ne nam radio to radio. Radio to radio kwasi yaba kache Owusu Bempah sika na ewo ne ho ane wa Naana Brown se musi obi agi obi sika mo ho na ewo eti papa na mo di ni chi ni mu ntua de ka mo jimi papa won se mo ya na no me be ye video kache se first na wo jimi na me mfi wo but afi na me ne wa hyase won se mpa me ne wa hyase ne won se yi wadi sa na ukoye program bi se fela ana mo kotam andi ade ne kotena computer my TV so Emani kogu kwaku bofo ni mu ase na me computer udi kan frame me mire bi atwam wan fa wo bo sha enya adwuma anra wo san frame me then I am promising you say I have recorded me and you any conversation bi I have recorded it me nu ni asam send all the respect ama me the respect and so am because man Owusu Bempah na nka opeso yusu but what me hu nyansa hu bra wa bre wo ministry mu ama ne
So when you Naana Brown bon someone free with TV so and you when you assume for the rest of your life. Computer, when you assume for the rest of your life. Now papa ni stage performance no Agya Bempah a fano a friend Naana Brown do mo betena with TV ni so no. And no dey my promise say Sunday mebo by ntokwa na ka me ni computer ma me no be ko. Any atemu anka me be diw. Any channel anka me di be hyewuti no. Majai because of enkomo bi a woni me adia mama te ase ase wonya we na Naana Brown we ba no tu ne fo wantie woni KJC any a bigger quest mo friend meeting 3 times wantie na because of so wantie na wa use o platform no TV station e dia be twan to evangelist mama part me so e di fia be come ministry nti no wa pamo Naana Brown na sane o ka kire me ma ne ngo ho because enra me hu se no kre wo TV no so wa ma so. Enti makacho playing say me obeka asem we kire me na me jawa edi 1 year wo de Naana Brown betena wo TV ni so me ni wanya edi 1 year wo di Enoch because Naana Brown ne mpna ne Enoch di Naana Brown wone Naana Brown me enu eno Agya Bempah bo mo pa na ono Enoch na ne tekre me enko na nu mu no yalefo twafo no wono de wan na jeso be ne de underground na me be sole woni su brutal. Se mi hu Enoch wo TV ni so mi hu Naana Brown wo TV ni so computer enra me ka kire o se me be renew fight no ye be renew fight no. I told you so Agya Bempah so we jimi no nsu nyansa kwase ampani a the whole Ghana mpanimfo suro no aje me pe no Agya Bempah suro me Ghana ha aboa wait me babonti be di adefo president fo atem aboa bi ti so Agya Bempah ti me babonten ebe ka sam mampani e se hyemra ma wo mampani bi aba akone wo mo eba kwase we na as far as I'm concerned Agya Bempah enya wadwen so beba Ghana aso be hye nkomo biom he me se enya wadwen so be pie se ye beto abanti wo be hye nkom kwase jimi fo abo adwan Agya Bempah kana man pa aponche okotam Naana Brown ne wo sofo ketewa akotena computer my TV so mo meguma ni wa on say ya pam mo free TV no so no afede mo de adru radio station en kana man menimuni onipa ko obi radio station na mokotena ogu mani mu ase no ane presenter na obetena ho a wono mamuta ni shime image menimuni pani na obi adwuma ni nyina nu mu bin me na meka kwasiafo minya hu radio station kudin emmoa mo boss no mo biebie radio station omo criminal works omo cocaine ni omo niama fo omo ye Ghana ha no obi abeka kwasia mo bia radio station e di promote ayi kan say lotto kwasia mo sole amose mo radio mo beka obi see wasem enkwasiafo mo nwan akwasampafo mo bia radio station enkwasia radio station na mo bia Ghana ha akronfo mo sole amose obi nkotwa lotto emmoa lotto na ya no mo kotwa na ya no mo boy omo twa ebo aya no mo twa lotto na ebo aya no mo twa lotto na ebo kwasia jimifo ene mo okoto na mo twitwi moja e de koye no obi abeka kira mo se obi di mu tina mu TV so na me ko all night eti wo kira me ba be radio station ko a Naana Brown ni kunu ekotam obi de ne kotena ho gu mani mu ase no sa radio station me ni omo pani ni so benya me ni omo pani ni benya emu adoma mo sole na obi be kire cars ya na mo de na kotena mo radio station say e na so fo kire cars eso mo mpanimfo ni mo CEO fo no mo bia radio station no Wamma yalefo twafo e wale a mutimi saka alai kwasiafo musole obi ye show off na moka eso mo de show off no ya mo fe ho mutimi ya bi enwan ma wa so be kama asam ni di kai ka usi yo de no ola Michael di kai ko fa usi yo no be radio station na obetena so no kona ko fa ni ntwuo mu nsam ne bra be ka usi yo na ekuro atu ni hwase ne hwase kuro no ofa me kire Ghana fo say ehe na ni sika ni fifiri ba emuafu kwasia musi ofo na o mutrumu
eno omo hwe ase tutu kuro na edura na gia sika fifiri mu pie no a omo de bie radio station akofa mo abetena ho no kona akofa usi woni betena ho na interview no e ka ne ho nsam asiaman Naana Brown so me catch us me no wash ase na me no bewie one say me kasa ye 24 hours ye yi wa free wadwuma mu me say me no wash ase na me no bewie me no it's a promise and I know say me catch us a movement na ase asiafu owusu bempa wo dwan no onim nyansa onko bie TV ni bi no fa nkotena no owusu bempa kana mai jimifo no onko bie radio station no fa nkotena no wate enye obi TV station na wo de be ko ntokwa owusu bempa abuaba eya wadwe se wo mi beja wo mi nyanya wo mesi dwuma mi bedi ukrom ha no ebe ye wo sesene asia onse ma ya mo bia hu se onse ma ya mo bia hu se papa na mo kofa ne se mo di ne betena TV ne so o meka sei no ma ya mo bia hu se owusu bempa ene ko bo papa ne pa onse computer my pa mo free TV ne so no ene wakotena radio so munyuma bawieye na bia mo ye anka me coat na ka me shirt hwe mo pa me metimi asama mo amuska mo fa ntuatua radio fo nyina aka apu wo mo di ka be ye bi kure kosi san but enemi be expose mama Ghana fo hu say and then me expose mama Ghana fo hu say papa na mo de ne kotena computer my TV station so edi nkwase asem no computer my yi Naana Brown wadi ana computer my nya wadwe so kotam Enoch kna manyana betena wo TV ne so Enoch betena wo TV ne so meni wanya me say bigger quest dem ya na me declare say won free wo TV ne so but because of say wa frame no onye na adwuma bigger quest onye na adwuma keje si onye na adwuma eni obi ani asem Naana Brown betena wo TV no so computer my meni wanya Enoch betena wo TV no so computer my meni wanya I'm telling you meni wanya what was here na mo timi akotam nipa betena TV so say ye di ko guni computer my side ya ne say ubie wa no kan kwase asem share computer you are very smart and intelligent na ke jabia me soma Sunday no you are very smart and intelligent but I have promised you say I will never insult you name of videos ni dia mebo eno dia ma promise o say videos na papa na kasa ne de me nko promise me viewers e ma me kasa me na mo mebo it's a promise mebo videos ni nyina ma Ghana fo hu owusu bempa proto ye e de fa me so se emra me kumi anya dwuma na wo wie na o de papa ne betena computer my TV so e so me gu mani mu ase enne enam so ma computer my yi Naana Brown wadi Naana Brown I told you say kona kwa pe wo class wo rank wo sika wasi ubua wo pese wo didi uni mama part fight no wo be TV station wo be radio station na wa wo te so na wo jimi o so bempa wo timi nkontokwa computer my TV na wo be use akontokwa computer my TV na wo be use akontokwa abuo gyan kwasia bi sole a say e na wo so bempa nkasa ye e na o teche na o push nkrofo e na o push me say ya hyase na menimu bewie ya hyase na menimu bewie. And for your information, Naana Brown has been sacked. Bloggers, Naana Brown has been sacked from computer my TV station. Ya sakeno, ya pamono, ya yinedi. Computer my so one chairman Naana Brown fan no me and a case no. Emekano. Computer one after me catch them you. And yamin America. It is our buana me say who no TV ni so the any be renew fight no. Because be any say Naana Brown there or then a channel be pay. Ya yinedi. I told you I am the mother of Ghana. Me catch you say Naana Brown way. Oh bro go on TV ni wono. I am their mother. Naana Brown so me catch you say me. I am their mother. On say no one TV so yeah you were their pamon. This is the type of movement. Agradaa movement. A do. Where you plan A movement. A do. Plan B ni diso. Plan C ni diso. Kosi plan Z. It's a promise. Wasia, mami ya yiwadi. Ana forward jimunti na wuti social media ekasa wukonwunti afede wakotam obi akotam radio so Naana Brown eye frustration na achew. Mami apamu wa free TV no so. Mami apamu wa free TV no so.
wo fi TV no so. Wo your ba ma wo so bempa na wadi utwe ne wawo no. Enko be TV ni bi ma wo. Se wo ye gangali ya wo se wo de wo na wo de ho a wo ne ukunu kwase ampani na won mo bra bia no. Koshia babe ma ne chimifo na odi wachi no. Mama mo no aduane abom ma yi wadi. Me apart from me TV station ma yi wadi. TV bia obetena so bia me ni nipa nya. Naana Brown. TV station bia obetena so bia me ni nipa no obi TV station na nya. Me na me ka kira wo. Me di nipa na tema wie nwumra na jo. De oso ye be ma no fa Naana Brown ko tena ni TV so na me hwe. Computer mind that waka kire me playing say o woni Naana Brown. Se wonya kwase ade na wodi woni TV no so de di kai wantie o woni no de atoso mienu e na wensu atoso miensa na Naana Brown edi kwase asem na oni ho no oku ase sa na computer ka kire me computer asem wei waka bi de di kan e na wasa be ka bi de atoso mienu hye na antoso miensa go and say no more hye na antoso miensa. Also, Agya Bempah, open your TV station and stop fooling with your dogs. And your period and tietia. Wasia udi o miye TV ni bi. Na obi boka biye TV station and wako frefre ayi. NC for national security for near police for a chantro to ni paniso. Ami achina jene license a free ni some. Wasia na Agya Bempah oka asa wo mi acheme. Ajeme license near the license na ma wo biye TV ni bi ana. Uni cha siri. Agya Bempah, wuni chasiri wate. Asi amai. Abuwe jimi fo shine me. Jale fo. O kna mai ba. Oso fo an kna mai no di omo. Abuwe fo Agya Bempah en kna mai no ni omo da. Jimi. Untimi untokwaku. Obi asuma o. Entokwaku. Untimi untokwa obi asuma untokwaku Agya Bempah. Obi asuma untokwaku o. Asia, enti for your information. Naana Brown afa na dream a won na radio so granting interview about me ni nyina no mame yi na di. Eno na afa na dream. Naana Brown is scarce. Shanwe ye okọ computer mine ho. Shanim guase anka obepama computer mine. Enka from Sunday kai computer mine dey di ba be ye computer mine. Ene ne yire ne mani na busua kama chichi computer mine ne mani ne yiri pictures nyinala anka me di ba be ye juma Sunday. All because of Naana Brown or call computer mine TV station so. Computer mine ye nyami juma for so many years. Upon say or ye fake crown pa ye nidi na temda wo. Ye ngu na nimu ase da wo. Eso ka true Naana Brown tinki be gu na nimu ase. But Bible so ofre wa no ama wisdom no ama nyansa. And a computer man ye hu nyansa. Computer man ye hu nyansa. Abe friend ni aba evangelist mama part. Was say me ni aba me no ni asem. Naana Brown a person create confusion between me and you. Ma yinadi ma pamono all my TV ni so biem. Wa ba no atam Agya Bempah kwala abako no de na di nachi wo so ono no ne ba be ye program no ma pamo woni abrantie kohwini satuni knaman no a Agya Bempah di ni trumu ama ni trumu atete a wa betena computer my TV so e bo ne ho samra ne fra ne ho so wo ye sofo no ma pamo wo me no nyinala asa bozigi movement a dino red on black green black and white. Abrantia na ya Naana Brown ne ye program na Agya Bempah kwala odi ni trum me na me ka kira wo odi ni trum fat fita computer my so apam wo mu me no nyina wo so ohia wo mo okofo bi wo Kumase no abeye program no and okofo bi wo Kumase no abeye program ne ye nice ya ye nyina ye pe na Naana Brown abe say ni TV Naana Brown akofa program bi se fela and oni Enoch asehye ho. So omo betena TV ni so agu Reverend Obofo ni mu ase ena omo di kan ma Naana Brown sha ase ena Naana Brown kwatam andi betena so e wo computer my TV ni so egu kwaku Bofo hu fi Agya Bempah woni chasiri wate woni chasiri Agya Bempah knaman enta free wani ase wate woni chasiri na wo Naana Brown they also have a contract. Now, and I me catch now, Mrs. Shad, I know always at last. I don't want to start to say that day, and I say, oh, me yanka, always at last.
Wawusu Bempah ntimi anko ne ntokwa wo. Owusu Bempah ntimi anko ne ntokwa. Right and kwa siade ne wasesa nkrofo se ye ni kwakuo bofo atem. Owusu Bempah enya wadwen se wo de befa asofo so. Apa obofo chaw se obofo delete video no obeye ye no. Video ni afa wo Sunday afeni ye be baba video ni mu. Eti enya wadwen se asofo na omo frɛ kwaku bofo e ma ni delete video na yera video na wo me ho me de beto TV ni so na me expose you big time. Usu wajimi me pese o sisa boys na wodi omu kunkum nkrofo wodi omu tututuo konkrofo fie wodi omu hyehye nkrofo dan no a wodi bi ko tututuo wa brante na me sole ahomache e fa police fo omu ko guide no no me pese odi omu ba na odi omu ba bekume omu kwa odi omu ya adwuma wontu omu ka eti se omu nyina omu hu se wo yusu omu wontu omu ka wa yusu omu di nsamfo but wo yusu omu wontu omu ka ebi mu ko hide dan amena me hide dan ma wo omu Owusu Bempah na wunya usika bloggers na wodi ma bloggers e na wusise usika de ma bloggers e na omo wodi omu di nsamfo no omo to na komodi omu jalefo te se wo wasia chimifo abuafunu so betena sofo bia so asesa Naana Brown bloggers se yemfa mememani munya fom Owusu Bempah wusi ye ni meme matam wo ye knaman ba jimifo ma me wate asia fu Mpanifo bi omuja wo ma wo chimi wo ho no me de me nya wo ma wo nyimi wo ho me se wo ye bema Owusu Bempah se wo ye bema manenya wa dwen say election time wo ba bontin so be hye nkom wo bi ho ka beti usu wa chimi wo de bra bontin be me se maka wanu atum for the rest of your life me maka wanu atum for the rest of your life wo ye bema bra bontin e be ka say ena safrene ne safenie na rasafe ena mi hu we aboa Utimi hu ade eka but wo be chimi wo ami achi wakoto prison ami ade ayi handcuff agu nsa na no de Owusu Bempah wo se wa hu me se emmoa agimifo enwan emponche and from now today omo beba betena wo Owusu Bempah wa sole dem kwasia obi se bra na on hya wo ho nkom wono so no wo twetuo ni nsika ya de ne ikoto afiase nyame antimi enyi a kire no na munchimi ya mo betena papa we na ase ne ye kan ne nya nkwasiafo bi a ye batakali mu bon ne abegina ayi papa ne popete se na wamo a wamo se kwasia wo pani na nkasa kura wawu kɔ abuo dwan wo pani na otete wo no ono kura wawu kɔ na nya wo dawuro no kura ya hwe na nya na ba Owusu Bempah na ode ne ho kura ono ye di na hyefom de na ye tia ne so na nya momo amusu mu di na chi asiafo ababa wa mu wale Naana Brown ni wukuno te na bema wo ne oyere te we obema mu atimi so na yere nsa de ni kogina hyawe ma ne bo hyawe di sika eba me one ne ma de taduani di timi so wo yere nsa de ne koma sofo so oni ni trum ni twa ewie di sika atimi amakwabra ne oyere awo esemfa be ho na wonya boa wo nipa na wo wabusuafo apo wo Santiago wabusuafo apo na ka wabusuafo mpo wa ka obedi kwasia ba we yachi ni nam radio station aye desperate na me obetimi asaya me kwasia me mo beti Owusu Bempah betimi ama mo asaya me and you people, you have long journey to go. Me say Owusu Bempah be pushi musa de mo ato amuna mu say tim musi mo agimi musi mo mana ma wo mo ntwe wo mo ho musi mo agimi wasiafo emu adoma nwan me ponchen kraman onipa bi odi Owusu Bempah bi achi bia ye kraman ya buo dwan me na meka aka wonya kraman nya buo dwan a obi so ye sofo obi ye konfo one ne ye fine nipa ne sachira ya dia wo say munni natem and then wetimi Owusu Bempah fra ho so ye sofo yi sika akọ a radio station say yenkogu mi manimu ase Owusu Bempah wunni pokua fani twasere wunni pokua fani twasere ba bia oti na nwumre wate kwasia wo yire na okoye ne toma na wo benfo ho no wo yire na wo wale no a okonu ma peteshi Owusu Bempah wo yire na wale na okonu ma peteshi a okoye ne to Dr. Benfo ho no aboa onu krompo fa ne kwasi enkodi natam me nko Dr. Benfo koya me to de nyame de ama me ne woni mani so kna man ba aboa kwasiafo so le kodi Owusu Bempah chi
ese wo be hye wo ho nkom chimifo wonu wo ba obi fie ye be che na tum nyame antimi anyi ankyere no wo ko obi fie o nyame antimi anka ankyere ne say hey okonfo ba bi be sachera 2022 kwasia utimi hu omo chiche bin any toilet 2022 o join ba but when to me hu say 2022 okonfo bi be sachera na wo be di ni sachera chi akoda fiase akoda wo bin ho asiam pani abo shine asia wo su bempa on say bloggers awafo omu nyina omu ntimi nyu free nsam wafo obia ntimi nyu free nsam last hour one more kofa obia ntimi nyu free nsam wo su bempa I swear God obia ntimi nyu free nsam me say wo pass sa obia hwan na wo po obia beje wo free nsam a wo po obia beje wo free nsam a wo say hwan na Brown ne kunu ha maami ngega ntimi amwa o pepe twa don ko ntimi amwa o Christian people ntimi amwa o just name them bubo omudin wan hema ntimi amwa o hwan no mubo omudin omunyina ntimi amwa o kwasia yalefo aboa me so obia ntimi nyu free nsam until the day I will be bunkotodwe wo fie social media evangelist mama part me pa wo chew I have accepted say Agradaa afrɛ that day no usu bempa meja I am telling you and it will come to pass you will do it before 2022 it's a promise you will do it asia abejina akotam papa na fe the computer my pamona na Brown ti udi na do radio so